Abafundisi bonke nomama nabasha no Sunday school ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo amen. Igama lami uSizipho ngisuka eBizana eMampondweni uJesu Kristu inkosi. Bangcone nje lo mhlabeleli uyangivuselela kakhulu ngoba ngenzela umusa mina amen. Ngenzela umusa ngo last minute bangcwele. Ngiyabonga kakhulu ukuba kule ndawo inkosi uJesu ukuthi ingithandele ukuthi ngibe lana. Ukukhuleka wami ke bangcwele ukuthi ngithi sengifikile lana ngifunde. Ngingajabuleli ukuba lana kepha ngihlale kepha ngifunde izindlela zakhe ngoba ungenzela umusa sengazi ukuthi ngingakhululeka kanjani kodwa ngathi ngifika nje endaweni endlu kaJehova ngakhululeka ebugqileni besono ngakhululeka emphefumulweni wami abantu baze bangibuza ukuthi yini le yashintsha because sengigoba u28 igqilaze isono kodwa uNkulunkulu wafika empilweni yami wakhulula konke bangcwele ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyacela uma ozoma lapha phambili ukuze akwazi ukuvela escreenini la ngaphandle ame lapha athi nendawo ma eyibona evela uyavela ngalokho mayiseceleni sephazamiseke umsebenzi siyacela ke umeze lapha athi Jesu Kristu